Alaikum misal min yo muradu mujjuro mi jarni ko fotawna seda ko annintingol on musidɓe ko mujjobere men de assistance humanitaire d'urgence wonde kam meɗen mamu wonde gollande lagini fof haray hande kadi meɗen kam meɗen kulaya haray noon ko annintingol on kulaya ka meɗen haray ɗo gandi ko ɓe babiraɓe ko baba juuɓe nawnuɓe ɓen ni hande nene ala gaɗe assalamu aleykum no hayfi nene goy honto ɓe woni c'est pas facile, c'est pas une chose qui est facile. Donc, musidɓe haray pigi ɗin ɗi welafi mais on peut pas trop retarder parce qu'on tini o yimeɗen sentude maaroji ɗin haray golle ɗen no heewi min murade moƴƴuɗo kono min inni yo min ar toon tinden ɓay pigi ɗin fof welafi musidɓe haray ko andintingol on taw ndaare ɓiɓɓe ɓe ñawduɗen ɓe fof ka laptan hande haray ɗum ɗo fof woni ko mimmintini ko tanti Betty tu woni ko hayfi tanti Betty e jam no hayfi alhamdulillah o nene Fatou en Fatou ça va no hayfi sina no jaka nawdar ne futi ay no kitirra hore ma o yito kadi jenaba ça va no hayfi musidɓe oui ça fait vraiment pitié ça fait mal au cœur no yurmi koto Alpha ay jam no hayfi buyi walla be do afiya on nani musidɓe on accana men hakke pigi ɗin ɗi welafi kono baba on yafanto men moƴƴa tuma woni men arali ga woy on andu ko golleji ɗi woni ko tiɗiɗi men ma ɗum ko hasti kon men aray men darton alhamdulillah no ɓayɗon ɗen humpodirde haray weltaniki Allah haray hande ko hewtini men ga ko juwirgol o moƴƴere par ce que ɗum non ko moƴƴere kadi wiyete si tawi woni pigi ɗi fof ko Allah kala ko hiɗe waɗi ande ko Allah subhanahu wa ta'ala ngali waɗi on tini haray ɗon andi men arno ɗo ka sumay men holli on wondema haray sonnajo wondo ka meɗen Angleterre tanti Fatima woni ko wallitori en 17 millions fiyo men wawu dargo si partenaire ɓe go wallay men min okkora ndiyam hara nene yaali ka cango wuppugol hara ɓe yaali ƴogol ndiyam hara julɓe Allah ɓe fof heɓoray ɗon ndiyam batte moɗon e addani men 17 millions jiɗi mais weltori ɓe andami men andare ɓe ko fi Allah woti annabijo ɓe addiri mbuɗɗe minen miɗen inni ko fi Allah woti annabijo par ce que si goɗɗo andama tambike moƴoɓere ma nden haray ko fi Allah woti annabijo waɗi on tini kono e baba o yafanto men minen kadi wona sago amen siko sago non komin ari ko min juwiri on nden moƴƴere hino mbuuɗi ko okka ɗen fiyo julɓe Allah ɓe wallito men min kippana on fi ndiyam haray no hande ko addano men ka hoɗo ko waɗugol ɗan ɗon ndiyam kono pigi ɗin fof ko Allah min toroto men jejano julɗo jejirte kala ko hiɗe waɗi hande ko Allah on tini kala ko woni min waɗanali on onon bobo e mon ɓe hande ko Allah woni mu yaali ma min takkata yawre min fannata on kadi moƴƴere yurne nen ka Allah musidɓe haray baba ko kañum sonnajo noddimi moɗi maɓɓe taw noddilan hanki ɓe ñilan ɓenni wosi ɓe humponire ɓe maɓɓe min ɓe humpitaki tani Fatima ɓen noon ɓe kuppi tun tani Fatima noddila ɗum ko ɓen addi 17 millions ji ɗi ɓe noddilan ɓenni ɓenni Mariam ɓenni ko fi mbuɗi ko mi naɓi kon fi forage on min na fi forage adduɗon min ko fi en ɗaɓɓu him par ce que forage on timmali on addi 17 millions kono on holli men hiɗon ɗaɓɓude woɓɓe wallitetoɓe ka meɗen Angleterre ton so on heɓi to on waɗay men hito minen kadi so gaɓen heɓiɗi min waɗay on hito fino okkiranen ɓe ɗon ndiyam par ce que ɓe hatodini e ballal yummiraɓe no yangude wa ojji bunde ɓe yangi haɗa ko muradu moƴƴuɗo minni kono si tawi woni heɓoraki ton heɓoraki ga mi holli yoɓe habbolan hansi min gayni darnugo jaami on tayre pardon jaami on daman si min gayni daman min wawa noon arde min toro kadi faabo hara julɓe Allah ɓen anda attention on ɗo plus ɓe wallito en combine mbuɗɗin fino min okkirra on ndiyam kono malheureusement ɓe wawali jaɓangol men ɗum ɗo ɓenni men tigi il faut couper l'émission en fait nous sommes en émission donc ɓe holli men tigi tigi on haray ɗum ɗon on ɓe wawata ɓenni wo joni haray mbuuɗi ɗin komi nattu mbuɗɗi haray ko ɗum ɓe holli men baba haray ko ɓeni komin mais le silence s'il te plaît nous sommes en émission quand même gasi en fawki Allah haray ko ɗum ɓe holli men donne-moi l'argent s'il te plaît en fawki Allah ko Allah on jogi kanko wawi en fawki Allah kono woniri baba ala nan viens ouvrir ça s'il te plaît yimɓe nayo nawnuɓe ɓeɗo fof hay ɓannal ngol ɓe ñiiri koya ɓannu wallaɓe ha ɓe ñaama hunde ɓe duncata golle fof
ko ñaamugol jooɗo ñaama waalo fopp maɓɓe hay gooto ɓe ɓiɓɓe an ɗo tato e o mo jonnuɗon miɗo ɓeɗo fof ko ñaama waalo fu hunde ɓe gollata hunde hay sa ɓannani ɓe ñirki a ɓannan ɓe ndiyam kadi kono woni tindinaɓe no ɓe ñaamiri na ɗum ɓe ñaama mais l'argent ici fo mon noon meɗen weltani Allah meɗen jonni Allah haray ko noon baba on tini waɗi wo ɓuddutu ɗon mbari ko sawa un peu rapide nous sommes en émission walla waɗi ndo wo ko 4 millions panke jooma 5 6 7 waɗi Allah e moƴƴo 8 9 10 11 12 ndo 4 millions 13 14 15 16 ndo 17 millions ko 17 millions ɗo noon ɓe adduno awa ɓenni wo koye men toro faabo yimɓe ɓe wallito men okkoran ndiyam ko noon tini baba minen wona menen inata yimɓe ko ma ɓe wallito si ɓe wallitaki men mi wata obligé de goɗɗo miɗen kippita mouradu ko tawata meɗen darnude juulirde ko si min gayni to min ara par ce que déjà woodi ko humpiti ɓen partenaire maɓe ko humpiti ɓen wondema ɓe okkim e heɓi parcelle fi ɓe yoton ɗo e heɓi parcelle fi maɓɓe joni min inni ko so tawi woni min gayni daman min ara min darano julɓe Allah ɓe wallirama hay ko chambre ɗiɗi pet heɓanɗen ɓeɗo ɓiɓɓe maɓɓe nawnuɓe ɓe okkore meɗon ndiyam kono malheureusement ɓe ƴanti mbuɗi ɗi haray baba hande minen golna minen fottune sattineji mourade moƴƴuɗo Allah ko seede kala ko anduɗo men huwanali yo o tan waɗu ƴetti Allah jatigi ƴetti Allah jatigi baba no satti amen hanko min arta ka moɗon min huno hunde min arta min inna jommum jatti parce que normalement mo okkima bien na mene waɗi baba en toute sincérité na mene waɗi sago amen hande komin ɗaɓɓo goɗɗo ko watta mbuɗi hoore ɗo fiyo min darnan on simin okkoro ndiyam kono si ɓe okkiɓe jattiti hara yala ko wawde mi torki o mi jeeyi no julɗo jeegirte fawɗen ñalla min toroto julɓe Allah wonɓe sigiɗe ɓe gon émission foof Allah won kono yo Allah ƴenti yo Allah wonan men sabu okkora men julɗo Allah okkoroɓe ɗo forage hara yumma e nayo accuɓe nawno ɓe ɗo fof yaka cangol ƴoga fait menen na menen ko fait innata ko menen par ce que yimɓe mi ko wasi mi inni min toroto partenaire ɓe wonɓe ɓen e sibude ɓen fof wona o ma o kala julɗo Allah wonɗo sibude men ko hanki ɓe noddi men ɓe inni men wo koto modi maɓɓe arana e mbuɗɗi minni tanti ko hanki nodduɗolan inɗon ɓe arana e mbuɗɗi minni mi innami jonata e mbuɗɗi par ce que hande yimɓe ɓuy no yaltani ɓe o yeey woɓɓe no nodda men enregistre amen woɓɓe no nodda men menace amen fituyoɓe heɓu ko ɓe haala e hoore amen sona ɗum mi wayino émission minni kala anniyiɗo addi mbuuɗi min jontata on tigi muɗɗi par ce que ko fi Allah okkiri on tigi ɓayno woniri noon ɓe wata yiwde Angleterre ɓe ara lagine ɗo ɓe tawan ɗo ɓe ara ɓe a komin okki on komin jatti donc minen kay sattanamen komin watta ka amen min ara min tawa on moko baɓe min inna min jatti komin okki on ko haray komin ɓuuro e famude wona e amen Allah ko seede wallahi billahi ko sago amen hande ko ndiyan ɗamen adana noon ka moɗo no min walliri noon ɓe fof onon kadi min wallira kono pigirin ko Allah ñawiri ko noon warate ko hanki ɓe noddi men fi mbuɗi ɗi minni joni ɗo e koto maɓɓe arane mbuɗɗi ɗo ɓe accu hande par ce que hande ko dama mi duwano yaade himɓe ɓen ala famude mamum ɗo meɗen ɗuuɗi ɗo kono ko ɓe ɗiɗo petto watta émission ji ɗi mamum ɗo ko min yi Ablay no golde ka RTG ko si o libéré ke ton ara o wallalan waɗugol émission ji sina ɗum komin petto wawi wadde émission ji ɗinga siko laaɓe golle ɗe wonno min gollirayno toon min gollira ga ɓayno woodi waɗa ɓe toon émission ji ɗi kippa émission ji ɗin toon kono mi wata dogude mi yaa daman no wetti yaɗewa mum ala mi kippa to mina kadi mi ara mi kippa kadi ɗo kadi projet goo haray welata fi min mara machine min jindira ko woni yo ko min déplace e motoji haray no sattani min mourade moƴƴuɗo continue kono ɓay joni ɓe inni ɗum baba haray o yafantola ƴetta mbuuɗi ɗin andi timbo fof anduno miɗe miiji okkorgol on ndiyam timbo fof no andi ɗum on tini ɓay kadi ɓe hollilan kadi fi tere mo okka ɗen on ɓe holluno kadi ɓe moko baɓe ɗo min ni wondema yoɓe maranan tere on hanñande min gayni dama mi ara mi daro han julɓe Allah ɓe wallito nene kamɓe bobo maɓɓe ɓe ko ɓe yaata mi holluno ɗum ɗo kono joni haray ɗo no wawi wonde ara ndiyam heɓaki yande kono janggoɗan heeɓo fawde ñalla yana noon lan mi natta mbuɗi maɓɓe ɗin hande yanodiri min fayke Allah yalla newni Allah ko amin kanko ni newno ko newni wo laati ko newnali wo laata ko faala ɗon men wallude wokko si Allah newni ɗon faala men walde fof kono ko si Allah newni ɗon na onon na menen ko ɓudur Allah on na onon wona men joni ɗon heeɗi muyɗe Allah ɗon heɗuɗen ɗon nani yo Allah addu nen Fatou ari ar dogude
Ça fait tellement pitié de voir la famille là. Et je demande à Allah de nous donner la chance à gagner un partenaire qui va donner de l'argent à cette famille pour qu'on puisse construire une maison et pourquoi pas leur donner un forage pour aussi faciliter la tâche à leur mère. Ça fait tellement pitié. Pigi faut quoi la baba. Rapidement, envoyez-moi ça s'il vous plaît. Envoyez-moi ça. Haray ba auto kaji dum baba. Pigi faut quoi la. Nani haray mi de ngadda on don nafakka o do ko Amerique be tani en dum do haray ko tanti dalanda wontirbe Amerique musibe meden tambiti mo berene mojjano haray ko kambe woni ko neldi en dum do nani ko zakkaji be yotini do haray mi de ngadda on sako didi maro bidon nebban ture e basalle lobo biya kanyum may dobbo nani haray ko teddugalle modon jaram la bari toggal jam Allah to wullu ba to hullu nani to hullu yo Allah addu ya Allah ya rabbi say woni fop ko en julbe bimo yo Allah addu Allah adda nani nen faatu defana mo nan defa nyamo nani tambo da nde hore ma dogu sheri mi jeejima to ngani mo e mon be ngo fo mo nawni kadi ye barka nan. Mesdames, messieurs, ça fait tellement mal de voir cette histoire de cette famille, hein. Même toi qui julbe Allah ben fo ade njogo to pet no way okoro den be do ndiyam kono hido ngandi sibe ngini hande men tata di do mbudi haray men hibi hala golle amen de no satti kono men fawi Allah on nani baba munyane men hande ko tenere men ari kamo no ko sa jango e atalata men ngara men inda men ngaddi forage ni pigini fo ko Allah nani to ke julbe Allah wombe langi sivu de ben fo kala ka wonti don kala itto sadaka nisa hayso addal sadaka on jumwa min tori ko mi jeji parce que satta e amen ko men arta ka fula soji men huno hunde min arta men inna kadi hunde hunande men jatti haray battina yami muradu mubbiru kono piki di foko Allah min jonni Allah kala kadi andudo hino yurme hore mum ittay sadaka den tori Allah yo Allah wulando newnangon okkoro de do be ngure mi tori ko mi jeji no juldo jejirte andite kadi hunde wotere musibbe kala e modon ittudo sadaka wona mi Mariam Touré won do nyebarande wona équipango won do nyebarande ko hoore mo won do nyebarande son anni ke 100 francs modo hande mi okki miskinajo mo ala ko nyama sadaka ko no hewtanta musibe hewtay men o gonga ay meden ka yasi meden yangade ngenange kono wota yegutu baraji din hewtay musibe mi tori ko mi jeejino juldo jeejirte yurumene kala miskinajo mo tawdo yeso mo haroni sal petan on sadaka. Je veux vous laisser mesdames messieurs, ça fait mal au cœur d'animer même cette émission mais nous n'avons pas le choix. Donc tanti Fatima haray fanti meden tan ini ko Allah woni mo yali hikka yo wadu ballangal yame haray buddi men nattede joni si Allah moyi kono men tori ko men jeeji on yo Allah newna nyen nyande go haray golide ko buri ni be de welti men salminyo haray joni say yere de musibe assalam ngalen tamina be barka nan barka di